YouTube ma ithim zilbano na zom kinutin tuni ahin para special force commando thu chomcha in sei ki diu hi para special force kiti ho hi Indian Army sunga elite special force unit khara hiwin hi cho hi defense aspirant khangdong hoin ha ta hinom na lungput anei te diu jong ta sanau min hi a hile tuni video ai sei diu hi adi in khangdong defense lama thanop na nei ho adingin poimo di set dinga hi in para special force commando hi iti na lu theiding ham ti hi in sei diu ahin azo chan ngai ding in ki team su ke na hi India dinga gaming platform ta sanum pen mo Indian Army a parachute regiment ho hin para special force battalion kiti khat aneyon ama ho hi Indian Army la ko na zong ama le ama ki pedo ho kila a hin soldier hi henlang officers ho hi zong le hi force a hin apan te te diu kiti na wang aum pun hi hi force ho hi special force mong adang dang sanga hoi zoa kisim a hi zin chwa zawding ho chun thale jung lama jong hoi ta adam theo ngain physical fitness hi ha taina poimoi na hi hicha soldiers hi henlang officer ho he jong le akilheng do ho chu khangdong tha lai hongin a hinomun physically mentally a fit a hiu ngain lunggel thim ta le miching ta jong a hiu ngain ama le ama ha asan namuna jong kitil khau thea pangtun tun thei ho bo hichi force ading a hin ana thleng do jiwin hi para commando hi na ding a hin physically a na ha ding jing se ai puin mentally a hat na hi ding hi physical lam sanga poimo ta khat ikida hi aji chu na ta sai ta bangin han hen lang hi jong le training ahung hi ting le na lel be se nia na ki pi hla anom jing na ni ho jong hung tho tho ding a hin hichini la chun maban na chala na lo hlin na dinga chu nangma na ki ham bola na ki thunun thei angai na hi hichi special force a hi la a na umle na umloading hi training na hi laya patip na ki bol pi ho akona hi ki ve a nang chu la thei na hi ham a hi lo le la thei na hi lo ham ti hi ong ki thleng do ding hi para special force a hi lo le commando a lu na dinga hin ama sa penin Indian Army a na lut na sat phot angain Indian Army sunga jong chu hichi parachute regiment a hi na lut ngai ding a hi hichi na ding a hin soldiers ti chu sepai mai akona jong na lut thei a hin hicha akona hi na lut dinga a hi le army recruitment release umjina sepai kila na ho akona ho na hlai a na lut do thei ding a hi officer akona na lut nu ma hi le National Defense Academy NDA Combined Defense Service CDST ho a hi lo le adang officer entry scheme ho akona na lut theya Indian Military Academy a hi lo le officer training academy a training na zo ngai ding a hi chutia chu Indian Army a na lut do ting le hichi parachute regiment a dinga chu nangman na ki volunteer do kit ding angain hicha lu na thei dinga jong chun sepai mai ho adingin nakum somni akona somni langa chan a hi angain officer ho adingin Indian Army ahung lu tha ti na hi ding physically a fit thet na hi ngai na hi hichi special force a lu theina dinga hin zuiding ni aum kin na hi ama sa in officer cadet iti ding ham a hi lo le sepai zilai ho adingin pre commissioning hi ga be masalewan Indian Military Academy and Officers Training Academy a pre-commissioning training na bolai lahin ipi regiment pena chana lu no mamti nangman na kilhan na theiding phat na nei ding a hi para special force vacancy hi limited a hi je in ichilama thanom ho chun academy a training sunga chu abol hoi pen le alo hling sang pen lam na hi go te ngai na hi hicha hin ama ho hi parent regiment kiti option kha janga ki pi un para commando adinga kilhen na training a chu alo hlin lel khawa a hi le hichi parent regiment hi ajoin theo hi academy a training na bolaya para regiment adinga na kilhena a hi banga hlendo la a na zawlo kha a hi zongle Indian Army officer na hung hi zo tingle para special force a hi apply na bol thei tho ding hi a hin la hi china dinga hin eligibility criteria neu khat na fulfill angain Indian Army na pan na chu asaw pena kum nga a hlin masang nge a hi ngai ding medical category a sec 1 le BPET excellence na hi ngai ding a hi masanga chu army recruitment rally ho ting khule min hi chi para regiment adinga hi akilhen na theiding ki koi pi a chia chu special physical exam khat a pass ungai a hin a hin la tu hin agnipat scheme ahung kisim do phanin hi chi option chu akila do tan hi aji chu agnivir ho hi hitia chu para unit ho a hi adei dei na laiwa akoi lu thei wa hi hi chanang mana ki pi do na volunteer form na fill up a hi para commando na hi jing a hi nai point
para commando hinadinga nakhuljin alampi di ta chu hungki panbem hinalai hi sepai a hi lo le officer ho chun hi tia chu patip na za chom chom a hin su bulit pi diu angain nang chu academy akona directly a para unit na dinga elot ki bol na hi ham a hi lo le parent regiment akona para special force adinga hungki pido na hi le hichi patip na step ho chu khat be ti chu basic military training na hin jo sa ti na hin para commando lu na dinga hi nangma lu na branch dungzuya hichi basic military training hi na zo te te ngai ding hi para special force pre-selection stage ahin sepai ho chun administrative work ti chu paperwork them khat asu tu buwa azo ngain para regiment a zauna dinga application khat asubmit ngai ding ahin hichi lekha chu a commanding officer pawin head pi na sui akai kin ngai a hi abanin selection process phat sung hi achi sa kum phobep sunga hin izat ve ham khat hi anaki khelen ga het thei khat dingin alang pi in hichi para special force ho ki hlenna ding ka sung hi ni som ni le ni get sung vel ana hi in 1991 kumachun ni som li le ninga chan in aki su saw be en tu ahin wang ni som ko chanin aki su saw be ta na hi ahin la hi chi unit dungzu in aki hi na niaw niaw om kinin alang pia chu ni som ko sung hi in hi jong le unit abanga chu hichi probation pha sung hi ni som legi jong om kinin hi para special force hi kum khat in ni vei akil hangin hichi force a alut na sungwa patem na iti ding ham probation pha sunga hin physical le mental test za chum chum ha sa ta ta om jin hizi a hin hichi ho chu zolo a alo hling zolo mi atam hle ji na hi hichi probation pha sunga lo hling zolo ho chu apai do jiwa injua iseu parent regiment kitia chu asol lu jiu a hi special force adinga join num ho hin amasa airborne le paratrooper hi na jong azo masano angai na hi hichi jong hi a training na wa zaw tha selection amu na diwa jong zaw tha khat a hi kin na hi hiti chun chuche sepai training center za chom chom hole special force training school ho in aza zanin training aki bol pi un chi ho ti lo jong chun para commando ho hi india sunga training school za chum mong mong mun ho in jong training aki pi na hi training school tampi jong la hichi ho jo sila chun special force training school kiti nahan himachal pradesh a kho adang sanga athupi pe ni nahi indian army a commando battalion akisim do zo nung kum phabem zoin ama ho hi head pina neiding apoi mo ta zein 15 July 1987 achun army staff ho approve na in hichi special headquarter le special force training wing SFTW kiti hi ahong kisim do tan training school danga to ki banglawa hoizo le phazo mong mong dingin ahin sim do na hi 1987 kumama December ha achun hichi wing chu akisim tha akinin special force training school tin amin ahin ki khial do ta na hi tu hin hichi special force training school hi indian army sunga commandos ho ahi lo le special force unit ho training ball na in akinei jing ta na hi special force training school hin special force commando ho hi operation nasata ta ho hin kho phalngama pan gala anading mun ho ahin sepai dang ho chinangam lo mun khopi sung hita ta thingthlang gammang thinglago lingle khawla ai jong le galmiten kiging man lowa ahin bulu na thei jing diu din mun ho hi jong le bom ki kam khum na mun ho hi jing jong le ha salai lai mun a jong man thei ding in phata in training api win a hil thim selo na hi special force training school a para commando ho hi india in akinai pi gamdang ga he thei dinga uk turkmenistan us sri lanka russia france bangladesh le thailand ti hota jong hin training le exercise ho abol khom jiwin hi askulu moto hi satrujit hichichu courage and combat in war tin ahin hichi school ahin kum khat sungin officers le jcos jagit vel hi training ading in ahong jiwin hi india gam hi gamdang banglo ta mun azat chum chi aphat ki bangjong le a weather a hi lo le a season ki banglo ti tabang anei su ke hin hi cho hi india se pai hon abona hi ima complain lawa aum na thei su ke a hi diu ti hi a hin a hin la hi chi chum mi him hi nan ama hon jong azo lo diu a hi ji a hi chi mun za chum chum ha sat na mun ho a jong chu buina ha sat na ima atu na lo diwa hi special force ho hi train ki bol a hi jeun ama ho training hi ha sadi se na hi sepai dang training a ho officer le sepai ho mong mong khu achum chuma train ki bol ji anahin a hin la para special force training a hi abon bonwa thakana train ki bol khom ji wa hi para special force nga khu alhang pi in probation phat la ya khun rank 2 ima akila po in
junior senior ki ti thu lawa hi tia chu mizo si chu tha khara ki chi sa jinga hi hitia chu ha sata ta patip na za chum ho si chu a hin zo chai ting le special commando ki ti chu hung hi do thei wa hi tuni video jong hi phat chum nai nei te diwa kinemin aban ting jong le thim jin na lam ta ki sa topic chum in sei jom jing diwa hi inam sunga khatlenin khantona anei be che theina dingin share ana bol jing din kain tim ve video kina ki mukit dingin na bonun nom